Dobro jutro. Gledate emisiju Hoću da znam. Moje ime je Nataša Odalović. Sa mnom u studiju Svetislav Basara, pisac. Dobro jutro, Basara. Dobro jutro. I dobrodošao. Hvala. Šta bi ti rekao sad na dobrodošlicu po onoj tvojoj kritici tradicionalnosti? Jel to spada u lošu ili dobru srpsku tradiciju kad se kaže dobrodošao, bolje vas našao, ili? Pa dobro, to je sigurno dobra strana. Ne znam da li je to uopšte tradicija, to je lepo vaspitanje, osnovno vaspitanje, znači i to je dobra stvar, dok se još govori to tako. A ono ljubljenje triput po srpski? Pa sad to zavisi s kim se čovjek ljubi, pa može da bude dobro, a može da bude odvratno. Dobro. Znači, ne baviš se tradicijom u tom nekom znakovitom smislu, folklornom, nego kad kritikuješ tradiciju, kao buni na dahije, kritikuješ ličnosti, što izaziva onda velike proteste istoričara koji bi hteli da se istorijom bavimo ozbiljno, a ne na basarijanski način ili kako su te neki prozvali barabijanski. Pa ne znam koliko ozbiljno to bavljenje istoričara srpskom istorijom, to je jedna vrlo ovako diskutabilna istorija i to mogu da na ličnom primjeru potvrdim. Istorija koju sam ja učio u 7. razredu osnovne škole je potpuno različita od istorije koju je učio moj sin u 7. razredu osnovne škole. Slučajno sam prelistao i video sam da sam ja odgovarao onda ovo što je sada istorija dobio bi jedinicu, a možda bi me istirali iz škole. Znači, istorija koja se menja svakih 20-30 godina nije dobra istorija, a tradicija, to je isto jedno pitanje šta je zapravo ovdje tradicija i koliko mi tradicije imamo, ako imamo na umu da naša tradicija traje nekih 150-160 godina, jer je sve iza tog datuma obavijeno apsolutnim neznanjem, jer mi niti možemo da pročitamo ni jednu knjigu, niti možemo da razumemo ni jednu knjigu zahvaljujući Vukove reformi jezika, koja je veoma hvaljena i kojom se jako ovdje hvale, i tom azbukom koja je bajagi najsavršenija azbuka na svetu, što je daleko od istine. To će vam svaki lingvista reći, ne javno da ga ne bi najurili sa fakulteta, ali će reći da je to potpuna besmislica. Tako da sve pitanja koje mi postavljaš su pitanja za seminare, za druge priče, a mi ovdje nemamo toliko vremena. Nemamo mnogo vremena, ali jeste bitno da se odredimo po tom pitanju, po pitanju odnosa prema tradiciji. Jer recimo kad si ti u pitanju, onda je to utoliko značajnije što tebe zaista istorija zanima. Pa čak i kada joj se narugaš, nije slučajno da je tvoj izbor tema uvek srpska istorija i baviš se njome. Iako ti kažeš nama fali prezent. Zato si svoju posljednju knjigu, Mein Kampf, pisao u prezentu, odnosno bavio se svojim savremenicima, potpuno suprotno, znači od prethodne knjige, koja je neki plus kvamperfekat. Pa u nekom smislu Mein Kampf je nastavak početka bure protiv Dahija. Znači obrađuje, bavi se, događa se, kako već da kažemo, u periodu od, ajde recimo, 2000-te na ovamo. Mene, nasuprot mišljenju tih bajagi istoričara, tradicija, istinska tradicija veoma interesuje. Mislim da su ove nevolje u kojima se dajemo posljedica od nedostatka istinske tradicije, zamene istinske tradicije sklepanim nekakvim ideologemima, simulakonima tradicije i čisto državnim jednostavno nametanjem te verzije skudoumre, prilično i pa rekao bih čak i malo umne. Basara, mi imamo problem sa tradicijom, sa onim što se nama zaista desilo zapravo sa prošlošću ili sa tumačima i tumačenjem prošlosti?
mi zapravo ne znamo šta nam se dogodilo. Zapravo ne znamo šta nam se dogodilo jer kad nemamo, možemo da nagađamo, nemamo dokumente. Znači nečitka je naša tradicija, naša istorija, naša književnost. Ništa to nije zamrlo za vreme takozvanog turskog ropstva. Uopšte pismenost se nastavila, književnost se nastavila, istorija se nastavila. Nisu Srbi samo živjeli u užoj Srbiji, ogromna srpska kolonija u Trstu, Srbi u Vojvodini. Sve je to bilo živo, uhvatilo u jednom momentu čak, kako se to kaže, vezu sa najmodernijim tadašnjim strujanjem. Nacionalni romantizam čak korespondira sa tadašnjim svetsko-istorijskim zbivanjima. Nastaju nacionalne države, ne samo u Srbiji, ne samo na Balkanu, u Italiji, u Nemačkoj, svugde po Evropi. Jedina je nevolja što smo mi taj nacionalni romantizam sa kraja 19. veka, odnosno druge polovine 19. veka preneli na početak 21. veka. Jednostavno sa takvim načinom mišljenja, anahronim jednim, ne postoji percepcija tačna realnosti, niti realnosti šta se radi u Srbiji, šta je Srbija uopšte, niti realnosti u svetu i znači srljamo kroz ovu sve goru istoriju sa lošim softverom. Zato sam i pitala o tumačima. Da li imamo problem sa tumačenjima ili sa tumačima, odnosno sa onima koji misle da su, da tako kažem, mandatori tumačenja i da imaju veto na to da tumače istoriju kako hoće. I da li si ti zapravo iz protesta prema tim koji misle da imaju veto na tumačenje istorije pokušao da se njome poigraš, a ne zato da bi se rugao istoriji kao tako? Lepo si to zaključila, zapravo imam namjeru da se rugam istoriji, besmisleno je rugati se na bilo čemu, pogotovo ne istoriji. Zapravo to je izrugivanje mandatarima istorijske istine. Imamo ovde nekoliko veleposrednika istine, nekoliko vlasnika svih srpskih teorija koji zapravo nemaju nikakav mandat politički. Neće ima nekakav plemenski mandat. Vlasnika svih srpskih istorija. Koji su to, kaže, u prezim? Dobrica Ćosić, njegova kamarila ta, to je čitav niz posluga, tako zovem, Ćosićeva. Tu je na političkom krilu Koštunica dr. Vojislav, kako ga lepo zove, Čanak, sa njegovom takođe poslugom i servisima. I to su ljudi jednostavno koji su u suštini totalitarni. To su autoritarne ličnosti sklone totalitarizmu, sklone da nas pozivaju neprestano na nacionalno jedinstvo. Poziv na nacionalno jedinstvo nije ništa drugo nego poziv na totalitarizam. Znači, šta je nacionalno jedinstvo? Gde da se okupimo? Nacionalno okupljanje. Da se okupimo oko Koštunice, Ćosića i već te ekipe i da radimo šta nam govore i da mislimo ono što nam oni savjetuju da misle. A ako otklonimo za trenutak te vlasnike teorija i tumača... Nisu oni vlasnici, oni su naslednici. To je stara teorija. To znači traje već 120-30 godina kad je sklepana ta doktrina krajem 19. veka. I oni se kao avatari u jednom vremenu je ovaj, u drugom onaj, ima sada 50 naslednika i Ćosićevih i Koštuničevih koji čekaju svoj trenutak da uzmu žezal te paganske jedne lažne religije i znači to oni nisu vlasnici nego su, kako da kažem, naslednici, baštinici te jedne sumanute doktrine po meni. Kakav je taj tvoj obračun sa tim vlasnicima, da tako kažem, kako ih ti nazivaš, srpskih teorija i mandatara istine i tumača istorije? Opisano je u toj poslednjoj knjizi Mein Kampf, za koju ti negde u knjizi kažeš da pokušavaš preko svojih veza da obezbediš azil u Keniji. A ja sam, pročitavši šta si napisao, pomislila u jednom trenutku, možda bi ti i trebao, zbilja. Zato što apostrofiraš, dakle, ljude iz sadašnjeg života sa kojima si se već sudio i sa kojima postoje silna prepucavanja medijska.
Jedna od stvari koje zapravo hoću da te pitam, kažeš u Mein Kampfu da postoji spisak pisaca antifašista koji su stradali poslednjih 30 godina, pa navodiš Pekića, Kiša, Branu Petrovića i tako dalje. Čitav niz bilja. I zašto samo poslednjih 30? I onda ti kažeš da bi izbegao tu sudbinu, napisao si i ovu knjigu, a i potražio bi azil u Keniji. Dakle, je li takva situacija sada, jer s druge strane moram, evo sad ja da budem opširna, što mi često zameraju, ali morat će da se naviknu na opširnost, ljudi razgovaraju. Dakle, osim ovoga što smo napravili, što si naveo u knjizi, sa druge strane, ljudi misle da si ti pisac koji se veoma dobro snalazi u svim režimima. Sad, znači, između čoveka koji je ovakav kritičar svega postojećeg, što je ovde zaista bez pardona pokazano, i pisac ludila, kao što je u pripovetkama Izgubljeno samoposluzi, gde sad postoji ta priča o tebi kao piscu svih režima i kako bi ti onda stradao sada, kad se uvek dobro snađeš? Ja nisam stradao ni u jednom režimu, niti sam ja govorio da sam stradao u jednom režimu, a nisam stradao iz prostog razloga što ni u jednom režimu, osim u režimu Zorana Đinđića i delimično Vojislava Koštunice, sam bio ambasador. Sve pre toga i sve posle toga ja sam celo života slobodni umetnik, znači nisam ni u kakvoj zavisnosti bio ni od jednog režima. Ono što imam, što zaradim, nekako to rasporedim, nije to Bog za šta, ali može da se preživi. Tako da sebi mogu da dozvolim slobodu zato što jednostavno nisam unutar nijednog od tih političkih sistema, niti zavisim, niti kome šta dugujem, a konačno tu je uvek, ako recimo neki od režima pretera, Kenija u kojoj mogu zatražiti politički azil. A što baš Kenija? Pa ne, to je delimično autobiografska knjiga, malo se krive činjenice, ja sam bio na Kipru, ali tu sam Pa znao sam da su vezi za u Keniji da bi dobio orden Jomo Kenijata prvog stepena, i to tu piše. Tako, malo se uvek to, malo se odmakne, one običaji se promene, se malo imena aktera i tako, čisto da se to malo načini više književnim. I evo, vratimo se ovom prvom delu, dakle, pitanja ovih 30 godina u kojima kažeš da je od siza profesionalnih patriota stradao gro najboljih srpskih pisaca. Znaš šta, Nataša, mnogo je preterivano, to je roman. Znači, niko od tih pisaca nije stradao od nekog državnog terora, mada je, boga mi, recimo, Pekić odrobijao, neki ljudi su tu i takođe loše prošli. Da ima raznih vrsta stradanja, zar ne? Raznih vrsta stradanja. Jako je loše ovo društvo, odnos imamo prema jednom od najvećih pesnika 20. veka, Brani Petroviću, koji je na tom spisku. Jako loše imamo odnos prema nedavno preminulom Novici Tadiću, možda najvećem pesniku od kako postoji srpski jezik, nedovoljno poznatom, nedovoljno shvaćenom. Ali i prema Branji Crnčeviću, koji ti je toliko blizak, kako ga ne pominješ, zašto normalno, koji je zbog svojih političkih stavova bio potpuno skrajnut u književnoj javnosti. Ne samo Brani Crnčeviću, tu su Miroslav Tokoj, tu su još mnogi ljudi koji su sad pali u nemilost književne kritike i književne čaršije zbog svojih političkih stavova, sa kojima se inače ni ja nisam slagao, ali jednostavno politika ne može biti merilo za sve. Nažalost, ovde jeste, niti politika bi trebala, ne bi smela, odnosno da se petlja u poslove književnosti. Evo, tu dolazimo negde do jedne druge teme. Kažeš, politika ne bi smela da se petlja u poslove književnosti, kao što kažu, politika ne bi trebala da se petlja u poslove crkve, crkva ne bi trebala da se petlja u poslove države, međutim ovde je apsolutno sve to izmešano, svi se mešaju u sve. I sad imamo situaciju da je juče na naslovnoj strani Danasa, koji je tvoja kolumnistička matična kuća, dragi kolega, bio naslov da je naš patrijarh postao najveća opozicija kada je reč o Kosovu. Kako to tumačiš? Pa, sad ću ti objasnim, pokušat ću da ti objasnim. Ovde zapravo mi nemamo državu,
odnosno ima je, ali država je ovdje aparat srpskog plemena. Znači instrument srpskog plemena koje je, mi smo plemenska, u suštini jedna plemenska zajednica u kojoj se insistira na sabornosti i onda su tu vidimo u jednom mjestu i policija, i crkva, i sletovi, i kulturno-umetnička društva, i dijaspora i to je, znači, odraz jednog suštinskog nesvrtanja države kao vrhovnog autoriteta na teritoriji koju ta država obdržava. Ne, ovdje država Srbija nije vrhunski autoritet. Imamo nekoliko ličnih autoriteta u državi koji su snažniji od države Srbije i zapravo država Srbija, zahvaljujući znači tim zabudama u kojima Srbija robuje već 100 i kusur godina, država Srbija se bavi poslovima svih Srba na ovom svetu, na Novom Zelandu, na ognjenoj zemlji, na dužnosti država Srbije normalno da pomaže sunarodnike gdje se nalazili, ali njena prvenstvena je znači dužnost da organizuje život na jedan razuman način na teritoriji koju navodno treba da kontroliše, što vidimo da ne čini baš najbolje. I znači konfuzija je velika što se tiče te sabornosti. Ajde sad da nas vidi narod kako smo seli i predsjednik države i patrijarh i nacionalni generalštaba i nacionalne vatrogasne brigade. To je nekakva, ne znam kako bih objasnio, morao bih danima da razmišljam o tome, a mislim da je to čisto gubljenje vremena, prosto što je to tako i to će tako i da ostane. Misliš da se Kosovo zloupotrebljava i dalje u onoj njegovoj mitskoj težini i simbolici koju ima u srpskom narodu? Ta simbolika je nastala, odmah moram da kažem, i to krajem 19. veka takođe. Ako se vratimo u istoriji, kosovski mit zapravo... Pazi, šta ćeš da kažeš? Nema razloga zašto šta ću da pazim. Osjetila sam na kosovski mit. Se slažeš da je on nastao krajem 19. veka ili da su car Lazar i kosovski, znači učesnici kosovskog boja da su oni napravili taj mit, pa su ti mitom otišli u kosovski boj. Naravno da nisu napravili, ali ne, oni su reagovali vrlo racionalno politički. Znaš zašto te to pitam, Basara? Ti si, mislim, možeš biti pravi čovjek da razlučiš zloupotrebu mita učesnici kosovskog boja. Ko pokušava da tu zloupotrebu okrene protiv samog mita. Učesnici kosovskog boja reaguju racionalno, politički, po svim uzdusima racionalnosti onoga vremena. Znači napadnuti su. Teritorija njihove države je napadnuta. Okuplja se vojska i ide se u boj. Koji umalo nije i dobijen. Nije to bila neka... A okej, ni Helena Trojanska nije bila Helena Trojanska u onom trenutku, nego tek potom pošto je Grci nisu napravili mit od Helene Trojanske, odnosno postoji ga, ne politički mit. Hoćeš da kažeš da moderna grčka država... Grčka kao kolevka civilizacije... Ne, grčka država je mnogo racionalnije uređena nego Srbija. Imam neka iskustva sa grčkom državom, tako da... Naravno, to se pitam, ali na čemu se zasnova to da je kolevka civilizacije? Oni imaju mnogo bogatiju mitologiju, mnogo bogatiju mitologiju, ali uopšte ne koriste u političkom životu i vrlo su racionalni kad je reč o organizovanoj državi. Da se mi vratimo na taj mit. Znači, mit nastaje u lažni mit. Mit ne nastaje, mit se nasleđuje. Znači, gubi se u tamnoj istoriji. Krajem tamo drugoj polovini 19. veka, kao što malo pre rekao, korespondira sa tadašnjim svetsko-istorijskim tokovima. Sve nacije kuju svoje mitove. Nemačka, Engleska, Italija, znači. Ali vreme ide, mit trenutka ostaje u istoriji, ostaje u pamćenju, ali se ne koristi kao osnova za pravljenje politike na početku 21. veka. Kada su mnoge stvari otišle dođe kada je sve krajnje komplikovano,
krajnje demitologizovano, vulgarizovano, komercijalizovano, ako hoćeš, tako da je to potpuno jedna neupotrebljiva stvar. Dobro, i znači zloupotrebljava se po tvojom mišljenju Naravno danas? se zloupotrebljava, zapravo Ima li neko koga ne zloupotrebljava na političkoj sceni? Pa evo, Vuk Drašković u zadnje vreme vrlo racionalno govori o problemu Kosova. Svi ostali to zloupotrebljavaju, manipulišu, znači indukuju loše emocije, indukuju duh gubitništva, duh čemernosti, jer sa čemernim ljudima, siromašnim ljudima, ljudima koji su dezorijentisani je najlakše vladati. Ima najlakše manipulisati. Ali i Vuk je imao fazu, dakle, dugo, kada je tvrdio da je Kosovo srpski Jerusalim, pa je sad bilo i vreme valjda da racionalizuje. Znaš šta, svi mi imamo svoje faze, ali je budalasto opstajati u zabludama. Čovjek, kad je počeo, znači, višepartijski sistem, mi svi ulazimo zadovoljnim totalitarizmom. Sad što Đanko nije bio za komuniste, što je Marko mislio ovako, što je... Dobro. Pošto imamo još 5 minuta do kraja, znači evo i mi pričamo više o mitu nego o živim ljudima. Šta bi ti, recimo, rekao Srbima na barikadama? Da ne slušaju političare iz Beograda. Nego da šta urade? Da se samo organizuju i da međusobno vide šta im je najpametnije raditi. A misliš zaista iskreno da oni mogu to da procene? A zašto ne? Šta su dole idioti, šta? Ne, naravno, nego šta ti ljudi, da li im kažeš ostanite na barikadama ili idite? Ja mislim da su pametnije nego naša politička elita. Slažem, ali šta da rade? Da ostanu ili da idu, da se sklone odatle? Da procene imaju neke koriste od toga što sede na barikadama, osim što ubijaju bronhitise i nazebe. Šta je, znači, šta je ishod sedenja na barikadama? I nipošto da ne slušaju političara iz Beograda, jer će ih to odvesti u propast. Imaju lepo primere u Hrvatskoj, imaju primere na raznim mestima kako je bilo i kakva je sudbina Srba kada vode računa beogradski političari, tu se ništa nije promenilo. Da, mada gotovo da nema stranke osim možda LDP-a, ne možda nego sigurno, koja im kaže ljudi vratite se svojim kućama jer ako se nešto desi, daleko bilo, moglo bi da se dese veoma loše stvari. Apsolutno je, pre ili kasnije će se desiti. Mnogo ljudi na jednom mestu, mnogo naoružanih ljudi na jednom mestu, pre ili kasnije to završava u pucnjavi i u gubitku glava i ranjavanjima. Još jednu stvar hoću da te pitam da bi bilo jasnije, pošto si ti, s obzirom da imaš vrlo raznolike poglede na protivrečne, da tako kažem, na mnoge stvari, na istoriju i na tradiciju, pa i sad si to pokazao. Pitanje religije koje smo malo pre dotakli sad u tom državnom smislu, znači mešanja, ne znam, države u crkvena pitanja, crkve u politička. Tvoj odnos prema religiji. Rekao si u ovoj tvojoj fantastičnoj zbirci, Izgubljen u samoposluzi, u ovoj zbirci imaginarnih istraživanja ja sam Borges koji veruje u Boga. Arbutina, čini mi se, je rekao u svojoj recenziji da se postavlja pitanje u tvojoj knjizi svedoče li književnost postojanje Boga, onda kada to više ne svedoče ni crkveni oci. Šta kažeš o tom? Nije uopšte nikakva tajna da sam religiozan čovjek, znači praktikujući vernik ZPC, ali također nije nikakva tajna da ja ne odobravam političke ispade određenih arhijereja, znači oni su za mene religiozni autoriteti i politički autoriteti nisu nikakvi, vrlo loše tumače politiku, to su kalođeri ljudi koji provode vreme, bar bi trebalo provode u molitvama i po strance od ovoga sveta. Nije to dobro najpre za crkvu, nije dobro zato što se udaljava od svog postanja, od svoje svrhe i zapada sve češće u vjere etnofiletizma. Sad nemam vremena pričati o tome, to je duga priča. Znači književnost svedoči postojanje Boga? Naravno, između ostalog i to. Zato što je stvaralaštvo, zato što je kreacija? Upravo to, da, moment. To je oponašanje, naravno, u jedno ponizno ponašanje Božijeg stvaranja. A šta ne svedoči, Basara, kada imamo slučaj dodeljivanja Belog anđela Vladici Pahomiju i kada, ako se o tome kritički piše, onda se kaže vi govorite protiv crkve.
Vi govorite protiv ne znam koliko vernika. Ne, govoriti protiv Vladike Pahomije znači govoriti samo protiv Vladike Pahomije. Ja sam isto napisao neki tekst da je to čista budalaština, ta dodela ordena Belog orla od strane jednog isto kontroverznog episkopa, kontroverznom episkopu. To je sramota za crkvu. Taj čovjek je oslobođen, znači optužbe ne zato što je doneta oslobađajuća presuda, nego zbog zastarelosti koja je mnogo doprineo zastarevanju, mislim, režim Vojislava doktora Koštunice, tako da je to pucem crkve u sopstvenu nogu. Znači, kada govorimo, tačno, a od toga što je nego rekao danas, kada govorimo kritički o ponašanju pojedinih crkvenih velikodostojnika, mi ne govorimo protiv religije, ni protiv crkve, ni protiv Boga. Ali tako je to, ovdje je to šablon. Ako kažete nešto protiv Ćosića, to je napad na srpsku kulturu i on je to jednom u zadnjoj svojoj knjizi u tuđem veku lepo rekao, nešto nije bio zadovoljan društvenom knjižom, odnosno novinskom percepcijom nekakvog njegovog komada, pravljenog po njegovim knjigama i to je, kaže, eto, napadaju srpsku kulturu. Završavamo i na samom kraju moram da te pitam koliko ti nedostaje Brana. Pa, često nedostaje. Hvala, Bacera, što si bio gost. Hvala tebi. Gledali ste još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Gost u studiju bio je i slušali, izvinite.